米多伦都罗米阿米阿，祈祷每一天。Mikrir ku kawas iti taanan a pasalak na ituman。上主带领我们走出黑暗。Sarikaka mapulong平安。Malatsay kita a milayap tu suara no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suarsa ku kawas。Ukakaritan ako ko mapuhaway a finaulan ako a pakarumakat to tsay hokarakat ng raalalan o fafaritan ako ko tuman ng ra a palatangal iayaw ng ra kako ami parayas to masa lefalefakay a sera a palalan o keton no suar ako kunini o lalahcian ako saan Isaya 40saat cefang 6 kusavaw at tusir。上主说：“我要领瞎眼的子民上路，走上陌生的道路。我要使他们的黑暗变为光明，使崎岖小路变成康庄大道。我要实现这事，绝不失信。”以赛亚书42章16节。Sarikaka Talajwa sa ikafanah kita tonika o mamarita mo kumaan a karurayan at lemak irakat no urip ita. Nikaw rira, keritlan no kawas kita. Ikaayaw ita jingra apatangar do rarakatan ita alalan. Pasuorin kita, paoripan no kawas kita a palias na ito eman。虽然我们不知道人生中会遭遇什么困境，但上帝要带领我们，他在前头照亮我们的道路。我们确信，上帝要拯救我们脱离黑暗。May tolong kita，我们同心祷告。Tapangaw o pitiaran ato sa pahlaman no urip ako kiso. Yumisiayaw kako to tsay hokarakat ako alalan i tanutag ko falujwa ako. Nakani libutan iso ko urip ako。上主啊，你是我的依靠和帮助。当我面对前方未知的道路时，我有坚定的信心，因为你必看顾我的生命。Pakani i tatamanay angangan no tapang ji Yes Kristo ami tolon。阿们。Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。